दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव आं क'क्राझार प्रेस क्लाबनि गोदानै सायख'जानाय नेहाथारि महरै क'क्राझार प्रेस क्लाबनि साफ्रोमबो सोद्रोमानिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय आरो दिनैनिफ्राय जोंनि सायाव जा बिबान होदों बे बिबानखौ क'क्राझार प्रेस क्लाबनि जौगालुनि थाखाय साफ्रोमबो सोद्रोमानि मोजांनि थाखाय क'क्राझारजों लोगोसे बिटिआरनि मोजांनि थाखाय जाहाथे जों खामानि मावनो हायो बिनि थाखाय बयनिबो हेफाजाब जों लुबैदों आरो जोंनि सायाव जि बिबान होदों बे बिबानखौ मोजाङै मावफुंनानै जाहाथे जों क'क्राझार प्रेस क्लाब आरोबाव जौगाखांहोनो हायो बेनि फारसे जों गोसो होगोन आरो बयनिबो हेफाजाब नागिरनानै इयुनावहाय आरोबाव साबसिनै खामानि मावनो हालांगोन होननानै जों बयनिफ्रायबो हेफाजाब नागिरफिनबाय। আজি কোকৰাঝাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ নতুন সমিতিৰ সভাপতি হিচাপে মই আজি কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। লগতে মোৰ সুৰজ বসুমতাৰী নতুন কোকৰাঝাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ সম্পাদক হিচাপে আজি দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। তো মই আশা কৰোঁ যে আজিৰ পৰা আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ যিটো দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছে, আমাৰ বিগত দিনত যি আমাৰ ৰাইট ফ্ৰম স্বৰ্গীয় চিনি বসুমতাৰীৰ অৱদানৰ কাৰণে আজি আমি ইয়াত থিয় হ'ব পাৰিছোঁ। তো এই স্বৰ্গীয় চিনি বসুমতাৰীৰ নাম আজি মই ল'বই লাগিব আৰু আমাৰ এই কোকৰাঝাৰ প্ৰেছ ক্লাবটো গঠন কৰাৰ কাৰণে বা আমাৰ ইয়াত বিল্ডিং চিল্ডিং হ'বৰ কাৰণে আমাৰ তদানীন্তন যিটো ডেপুটি কমিশ্যনাৰ আছিল জে.আই. কাথাৰ, তাৰো বহুত অৱদান আছে। আজিৰ দিনত এইবিলাক আমি মনত পেলাবই লাগে, কাৰণ সিহঁতৰ কাৰণে আমি আজি ইমান ভাল এটা ঠাইত আমি আজি এটা অফিচ বা আমাৰ এটা প্ৰেছ ক্লাবৰ নিচিনা এটা অনুষ্ঠান ইয়াত বনাব পাৰিছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ অহা আগন্তুক দিনত আমি কোকৰাঝাৰ প্ৰেছ ক্লাব এটা ফেমিলি হিচাপে বিগত দিনবোৰত যেনেকৈ একেটা ফেমিলি হিচাপে আমি চবে কাম কৰিছোঁ, মই ভাবোঁ যে অহা দিনবোৰত আমিও একেলগে এটা সুস্থভাৱে আমি আমাৰ কামটো আগুৱাই ল'ব পাৰিম। আমাৰ যিটো কোকৰাঝাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ যিটো গৰিমা আছে সেইটো আমি অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ মই চবৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু তেনেকুৱা চবৰ দিহা পৰামৰ্শ লৈ আমি আগবাঢ়ি যাম বুলি আমি আশা কৰোঁ। गोजोनथाव खौरां। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगष्टनिफ्राय 15 आगष्टसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगष्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि। बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स। बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।